ሲድራቅ Meshach ሚሳቅ and Abednego አብደናጎ were in the fire. እሳት ውስጥ ናቸው The king Nebuchadnezzar, ንጉስ ነብኩደነጾር he said, እንደዚህ አለ we cast 3 men into the fire, ሶስት ሰዎች ወደ እሳት ጥለናል but I see 4 men, አራት ሰዎች ግን አያለው and the form of the fourth የአራተኛው መልክ is like the son of God. የእግዚአብሔር ልጅ መልክ ይመስላል While people were thinking you were alone, ሰዎች ለብቻችሁ ናችሁ they ሲሏችሁ did not know there was a fourth man. አራተኛ ሰው እንዳለ አያውቁም While people were thinking it was over, አበቃለት ሲሉ they did not know there was a fourth man. አራተኛ ሰው እንዳለ The አላወቁም king Nebuchadnezzar said, ንጉስ ነብከደነጾር አለ we cast 3 men into the fire, እሳቱ ሶስት ሰዎች ከተናል but I see 4 men, አራት ሰዎች አያለው and the form of the fourth የአራተኛው ሰው መልክ is like the son of God. የእግዚአብሔር ልጅን መልክ You ይመስላል are seated here. እዚህ ተቀምጣችኋል You are asking who is the fourth man. አራተኛው ሰው ማን ነው I ትላላችሁ want to tell you who he is, እሱ ማን እንደሆነ ልንገራችሁ because he's about to intervene in that situation that looks like it is dead. አበቃለት የተባለ ሁኔታ ውስጥ ሊገባ ስለሆነ Who is the fourth man? አራተኛው ሰው ማን ነው In Genesis, በዘፍጥረት ላይ he's the seed of the woman, የሴቲቱ ስር ነው crushing the serpent's head. የእባቡን ራስ የሚቀጠቅጥ In Exodus, በዘጸአት he's the sacrificial Passover lamb. የፋሲካችን በግ ነው In Numbers, በዘኍልቍ he's the pillar of cloud by day በቀን ያለ ደመና ነው and the pillar of fire by night. በማታ ደግሞ ያለ የእሳት ደመና In ነው Deuteronomy, በዘዳግም he's the prophet to come. የሚመጣው ነብይ ነው In Joshua, በኢያሱ he's the captain of our salvation. የደህንነታችን ሻምበል ነው In Judges, በመሳፍንት he is the judge and the lawgiver. ዳኛና ሕግ ሰጫችን ነው In Ruth, በሩት he's the kinsman redeemer. የቅርብ ዘመዳችን ቤዛችን In ነው 1st and 2nd Samuel, በአንደኛና በሁለተኛ he ሳሙኤል is the trusted prophet. የታመነው ነብያችን ነው In 1st and 2nd Kings, በአንደኛ ነገሥትና በሁለተኛ ነገሥት he is the reigning king. እርሱ የሚነግስ ንጉሳችን ነው In 1st and 2nd Chronicles, በአንደኛና በሁለተኛ ዜና he is the ruler of our nation. የአገራችን መሪ ነው In Ezra, በእዝራ he is the faithful scribe. ታማኙ ጸሐፊያችን ነው In Nehemiah, በነህምያ he is the rebuilder ፈዋሹ ነው of the broken down walls of human life. የተሰበረውን የሰውን ሕይወት የሚገጠግን ነው In Esther, he's our intercessor and our Mordecai. በአስቴር መርዶክያሳችን ነው ማላጃችን ነው In Job, he's the ever-living redeemer. በኢዮብ ዘላለማዊ ቤዛችን ነው In Psalms, he's our shepherd. በመዝሙር እረኛችን ነው In Proverbs, he's our wisdom. በምሳሌ ጥበባችን ነው In Ecclesiastes, he's the unsearchable riches. በመክብብ ደግሞ ብልጥግናችን ነው Asking who is the fourth man. አራተኛው ሰው ማን ነው In አላችሁ